روج بروج جیانا ولاتیان لروجاوای کردستان زحمت تر دبه جبر بوهابونا نرخی کرستین خوارنه و پیدیوین جیانه ین روجانه. لباجاری حسکه روجاوای کردستان نرخ 1 کیلویا گوشت مریشکا به 1405 لیرین سوریه و یک کسکایتی و فیکی جی برژه 200 جسادی جبره بلندتر بویه. اسعار قلكي بلندر ويسيم چونه دكانا فروجا كيلو ب 1405 ورقي بعجان 405 ورقي كيلو اخر كات 400 ورقي گوشت ب 10000 وتشتكيه يعني والله يعني ملات فقير بيرناي قداندن معاشي متيرا مناك ومساعدات تين والله ناقي ما في سال كسالة ششيد مساعدات تين هيروش كتنيج نقياتي ما إيه دستيوان شورد بن ولاتین باجار حسکه بوهابونا وان کرستان ودگارینن گلک صدمان جبلندبونا کرینا و فروتنا دلار و دا کتنا نرخ لیره سوری هر وها استغلال بازرگانان جی ویروشیره. وان تاجرا هم خدي دولاران وكريوان هانو دولارات شغل دولار بلند كرنو مع خلكي خرا كرنو قوتا خلكي تني خلق رابن بالشغل وكريوان تنن زاروكي خو بعيشين زحمت شي ويو شغلي ما قالكي زحمتي وام قالكي برتشيني وتشتكل بامه تني وتم وظيفه ما اي قالك تنن كشخر معاش بستين شي بي موظفين وبي معاش زاروكي وان برتشين زاروكي وان تعزين زاروكي وان خاصن قوتا وان تنش خدينا تسنقش وان تاجرها مهنا خلكي خراكري ومواد تنجي نادل مو ام جي محروم وتعدل مهاتي وقالكي شغلي مزور بويا براسي صدمة في بوهابونا دولار بفوقش دولار دي يعني إيلو دولار دقي دقو ساعات بلند به إيلو دولار بيسيد وبيستو بينج ورقة براسي وختي دولار در كفي بري سوري دمنه تم او موادان المبوها دبي معيشت تامه جراند دبي جبلی وان صدامان ولاتین حسکه پارامزنج آلوزبونا جیانا خلکه و بلندبونا نرخ کرستین خوارنه دخنستوی پارتیا گوخال روش آوای کردستان کریه دسالات آنکو پارتیا پهده گوره ناده بارهلگران گوجنافچه مبروکه در باسی باجر ببه هروها باجیجی داویج سر همو جورن گرستان و جبر ویکی جی بازرگان نرخ وان کرستان بوهاتر دکن نرخ کرستین خوارنه و پیدیوین جیان روش آوای کردستان روش بروش بلندتر دبه و پهده جیش آلیه خوده بکریار و آستان کرنا جیانا خلکه بردوامه.